Možeš snimati. Meni je odmah. Ajde, pregovori koji vjetri, nemamo vremena, neće biti. Hajde ti, hajde ti. Ti ćeš da mene snimat, pregovori. Hajde. Sad govorim koji snimat. Hajde, snimamo. Jok, ne Čekaj, ono pa ako krenu. Ne. Tako, ovako treba. Nije tako, tako treba. Tako. Koliko ima od vremena? Piše, 1 sekund. 28 sekundi. Znači, to je to, znači, a opet se javljamo iz Goraza, tu je Drina, Neretva, sad je sunce, ono tamo Žavije, gore ima još jedna, jedno žene puši, mora biti, razumiješ? Ko sam? Je, evo da sam šasno. Ma, sam ko sam? Monta ninja. Aha. Ej, to je taj čaj. A, dobro, sunce, vrste. Ajde, pričaj se. Evo, javljamo sa pit studija, radimo pjesmu in the house, motherfuckers in the house. Monta ninja. Da. Nećemo puno zaraditi para, naravno. Ma dobro, koliko ga da se ubije? Snima, ne, malo sve. Peace. Znači video traje minutu i 42, ali me čini... Ne, ima još malo. Možda za pola minute. A ovo znamo, stavimo brzo, znači čisto da doznalo se. Je, a biće, ali ono valjko na. Gdje je na FM Jam, dole? Dole, ba. Četvorka. Ja ovo neš nikad vrti ove kanta odavca. Da se ne brzo vidi. Sada smrdi. Evo ima Henijsku odnosio čuhva. Ajde onda odjaviti. Evo sad odjavna špica. I ono pa ko su krinete da se ne mislim. Nismo uvožili. Da je cura odu zgorja radi. Ajde. Down, Čuj. bang, bang. Čuj, kur, pičku.